ubwo ndataha ngiye gushyiraho ibishyimbo n'ibishyimbo nasize bidahiye, numva bambwiye ko yuko mukuru wanjye bamwishe, ngo yishwe na Munyandamutsa. Akabya abana barya hari nka 11:00. Ubwo nagiye kumva abantu baravuga ati Munyandamutsa yishe umuntu. Arangije ngo aramubwira ati singomba kukwishyira ahubwo ndanakwica. Yahise amukubita ifuni inshuro 2. Nuko nabyumvise twageze mu muhanda asanga umurambo ugaramye mu muhanda n'inkaba y'amaraso bamutwikiriye, nuko nabyumvise. Birababaje kandi biteye agahinda. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Bunyingi habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Ni inkuru yahamuye imitima ya benshi, bamwe bagwa muri koma. Ni umugabo w'imyaka 30 y'amavuko wishwe urupfu rubi cyane, akicwa ateraguwe ibyuma, barangiza bakanamukata ibirenge, barangiza bakahita bamuzingazingira mu mufuka bakamujugunya ahantu hitwa mu Gitinda. Uyu mugabo yapfuye urupfu rubi cyane. Inzego z'ubugenzacyaha buzihagera zarize zifata ku munwa, zitangira gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Abaturage bahaye itangazamakuru amakuru bavuga yuko uyu mugabo yakoraga akazi k'ububaji, ndetse uyu mugabo bavuga yuko yari inyangamugayo, ariko baje gutungurwa n'urupfu rwiwe. Uyu mugabo yapfuye uyu munsi mu masaha y'ashyira saa 12 z'umugoroba, ari ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 nibwo uyu musore yaje kugaragara yitabye Imana. Umurambo we bawujugunye munsi w'umuhanda, bawushyize muri kirojana. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko abishe nyakwigendera bagomba gufatwa bagatabwa muri yombi. Abaturage batanga amakuru bavuga yuko mu masaha y'ashyira saa 10 bari kumwe n'abandi bagabo bakekweho iki cyaha cyo kuba bishe nyakwigendera, bityo ishami ry'ubugenzacyaha ryatangiye gukora iperereza. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu mugabo n'abandi bagabo bari kumwe mu masaha y'ashyira saa 10 z'umugoroba. Bano bagabo bahise batabwa muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo kwica nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko, wari ufite umuryango w'abantu 2, ubwo ni umugore n'umwana nawe wa gatatu. Uyu mugabo rero akaba yapfuye magenganga, akaba yarangije kwitaba Imana. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha yuko abantu bagabo bakurikiranwaho kino cyapaka kibahamye. Abagabo bafashwe bavuga yuko ntaho bahuriye n'urupfu rwa nyakwigendera, bityo rero barekurwa bagasubizwa mu buzima busanzwe, kuko bavuga ko bafite imiryango kandi imiryango yabo ibaho ari uko bakoze ibiraka. Bityo rero barekurwa bagasubizwa muri sosiyete nyarwanda. Ishami ry'ubugenzacyaha ryavuze ko mu gihe ari gukorwa iperereza bagiye kuba bafunze by'agateganyo. Icyaha nikibahama baraza gukatirwa urwa burundu, icyaha nikitabahama baraza kurekurwa basubizwe muri sosiyete nyarwanda. Imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo yahise ihagera, itwara uyu murambo ujya gukorerwa isuzumwa kugira ngo hamenye ikishe nyakwigendera nyakuri. Ariko abaturage bavuga ko hano muri kano gace hakunze kubera impfu zidasanzwe, kandi bavuga ko kano gace kiganjemo ibisambo, ibyihebe ndetse n'indaya, ndetse n'umutwe wishyize hamwe wiyita abaparakomando, aho utegera abaturage bakabambura amatelefoni, ibyo bafite bagafata utwana tutujuje imyaka y'ubukure ku ngufu. Bano baparakomando barangiza bakahita bacika. Bityo rero basabye ishami ry'ubugenzacyaha yuko rishakisha bano baparakomando. Ishami ry'ubugenzacyaha rikoranye na polisi. Abaparakomando baje gufatwa mu gitondo cyo kuri uyu munsi, baje gufatwa nabo bahita batabwa muri yombi bakurikiranweho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no gufata abana b'abandi ku ngufu, dore ko abaturage batanze amakuru bavuga ko bajujubije abaturage. Nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba ariko bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Turagukunda cyane, Imana ikomeze ikube hafi.